Situacija se sve više zahuktava sa tendencijom za još većim zahuktavanjem, što bi rekao Fox. Nenormalno stanje trenutno Zvezda Partizan. Mi smo mislili da je leto prošlo. Mislili smo da Partizanu fali samo centar, da je Crvena Zvezda svoj tim izgradila, međutim, sudbina je imala druge planove. Sudbina je imala druge ideje i zapravo sad gledamo novo leto u sred jeseni. Posebno interesantno postaje to što se i jedan i drugi tim takmiče maltene za isti igrače, za isti profil igrača, ma ne za isti profil, bukvalno za isti igrače. Bukvalno isti igrače koji su na tržištu, kojih nema puno. I Partizan, i Zvezda, i Olimpijakos, i ne znam ko više juri ista imena. Ta imena su ovako generalno atraktivna, ne možemo reći da nisu, i veoma iskusna. Naravno, ima razloga zašto ih jure. Videli smo čak i izjavu Chime Monekija koji je za Butlera rekao konkretno dečko koji je katovan, inače iz NBA lige, jedan od igrača koji je katovan u ovom posljednjem katu, u posljednjem sastavljanju tih timova. Dečko koji ima 25-26 godina, ali u njemu iz nekog razloga ne vide taj neki potencijal na duže staze. Čovjek koji je postigao, ako se ne varam, 36 poena u svojoj posljednjoj utakmici u toj predsezoni NBA lige. I prosto, kažem, čovjek koji je ostavio dobar utisak, ali neverovatno je to otpušten, recimo. Čime neki imao tako ludačku reakciju kad je pričao o njemu, nada se da će moći Zvezda da ga dovede i maltene još jednom potvrđuje onu činjenicu da je Chime Moneke naš svima omiljeni insajder. Čovjek koji će samo da izađe i da priča i da kaže. I da nema ni jedan zarez, ni jednu onu drugu misao, kaže možda ne bi trebalo to da pričam. Ne, čovjek će da kaže, prosto otvoren je iskren o tome. I na kraju krajeva o takvim stvarima i treba da se priča, zašto da ne? He's impressive. And then Jared Butler. Jared Butler is serious, man. This guy is serious. You know, shit, we could take him. Mada naravno razumem klubove zašto ćute, jer njima nije u interesu. Što se više priča, to više skače cena, to je veće takmičenje, to je veća borba. To vam je kao ako ste gledali na History kanalu, kad se takmiče ko će kupe koji magacina da ne znaju šta je unutra. Znači, bukvalno tako izgleda trenutno ovo tržište sa igračima. To su igrači koji do sad nisu igrali u Evropi, Euroligi, nisu igrali tu FIBA košarku, tako da je nazovem, ili ULEB, kako god hoćete. To su igrači kojima treba sigurno neki period prilagođavanja, od kojih ne znamo da li ćemo odmah dobiti to što želimo da dobijemo, ali koji su toliko lepe i dobre imena i toliko su dobre partije imali da onako, atraktivno je, ne možemo kažemo da nismo svi naloženi na celu tu priču. I sad se konkretno ne bih bavio centrima, konkretno pričao bih o poziciji beka. Partizanu je bek potreban da zameni Carlika Jonesa bar na ova 3 meseca i naravno možda kao još jedan deo rotacije na neke duže staze, tako da kažemo, ali opet kad se gleda takav igrač, onda ne možete očekivati da će takvu ulogu možda prihvatiti, možda ne znam, Spencer Dinwiddie, Monte Morris i tako neki Jared Butler, da će taj tip igrača prihvatiti da bude neka izmena kasnije, na duže staze, jer Carlik Jones je ipak igrač koji zapravo oko koga se sve to isplaniralo, oko koga se sve to napravilo da funkcioniše. Tu se spominje i rešenje sa Nikom Kalatesom, što može suštinski da bude neko dobro prelazno rešenje, otprilike kao što je nešto Zvezda uradila sa Motijunasom koga je potpisala do kraja godine. Tako da, kažem, to može da bude jedna korektna priča, to može da bude nešto što u napadu ima smisla sa tog nekog aspekta asistencija, toga da vidi teren. Neko će reći da on nije dobar šuter, ali u suštini, kada imate 4 vrhunska šutera pored njega, 4, ne mora ni vrhunska, nek budu dobri šuteri oko njega, nema potrebe da on bude taj šuter. Jeste da možda u piku će mu ići ispod bloka, to okej stoji, popravio je generalno šut za 3 poena, tako da nije baš, da uopšte nije opasan, a svakako da mu odbrane mu se izmiču, ali opet mogu da se nađu neke kombinacije. Željko Obradović je trener kakav jeste, znamo svi o njemu sve, jedan od najboljih, ako nije i najbolji u Euroligi, u ovom trenutku sigurno najbolji, znaće sigurno da mu nađe mesto. On jeste jedna od opcija za Partizan i Partizan razmatra o njemu, ali se nada nekoj drugoj opciji. I ta neka druga opcija potencijalno može da bude Killian Hayes. NBA igrač, jedan veliki talenat, potpuno nejasno zašto su ga onako samo skrajnuli u jednom trenutku. Igrač koji posjeduje određeni potencijal, pre svega u toj nekoj kreaciji šuta, što zaista u njegovom slučaju jeste tačno, ali pre svega sa neke poludistance, ispod koša, možda prodorom, iako možda nije bio neki dobar kontakt igrač startom svoje karijere, postao je sve bolji kasnije, iako se možda nije toliko dobro služio obema rukama i u tome je postao dosta bolji, dosta je generalno napredovao kao košarkaš, ali ono što jeste važno, posjeduje asistenciju u rukama, vidi teren vrlo dobro, zna da prepozna momente kada kome može da doda i kada kome treba da doda, tako da generalno ja njega tu vidim kao potencijalno dobro pojačanje.
On mi recimo ne bi bio uopšte loša opcija u ekipi Partizana. Pogotovo uzevši u obzir to da čovek zna šta znači evropska košarka, zna šta znači taj kontekst, zna šta znači taj neki manji spacing u odnosu na NBA terene i vrlo lako može zapravo da se prilagodi, a opet kada dođe Carlik Jones nakon 3 meseca je to oporavka, ako se vrati i sve bude kako treba i nadamo se će biti sve kako treba, u tom trenutku nije problem da Killian Hayes bude i neka izmena. Ja iskreno mislim da njemu ne bi bio problem jer opet nije neka super zvezda, nije neki visoko profilisani igrač, generalno mislim da može da živi i uživaju u toj ulozi, pogotovo što govorimo o francuskom košarkašu. Sa druge strane imamo Crvenu zvezdu koja ima malo drugačiji vid problema, u smislu Isaiah Canaan out cela sezona. Imamo Cartera za koga se spominje da se neće uskoro vratiti i pitanje kada će, da li će uopšte do kraja ove sezone i kakav će se uopšte i vratiti. Generalno veliki problem zdravstveni imao i samo neka to reši. On je odsutan i suštinski Zvezda treba startnog beka. Navora to može u nekom momentu da radi, vidimo da radi vrlo dobro, ali potreban je još neko da tu dubinu donese. Graham još uvek nije u dobrom fizičkom stanju, izgleda da je vratio tu cipelu i da ga nećemo vidjeti još neko vreme, kako kaže Saša Obradović. To su neke vesti koje ne želite da čujete svakako i upravo zbog toga Zvezdi je potrebno da na ovakav roster dovede zapravo jednog dobrog igrača, jednog kvalitetnog igrača. Da li će da dovede iz nekog NBA kata ili će dovesti iz nekog Eurokupa, to ostaje veliko pitanje. Ali mislim da od ovih NBA igrača koji su katovani zapravo ima šta da se probere. Ima dobrih igrača o kojima može da se priča kao jednim od lidera tima. U suštini, Zvezdi je potreban igrač koji vrlo dobro zna šta radi sa loptom, koji može da iskreira sam, što će Saša Obradović tražiti od svojih igrača, tražit će dosta te neke individualne kreacije, rešenja, kreacije u šutu, ali u isto vreme da zna da iskreira za saigrača, da ima osjećaj za ljude oko sebe na terenu. Potreban je jedan vrlo kvalitetan igrač i iskusan igrač koji će vrlo brzo znati da uhvati sve te cake Eurolige. Ako dolazi iz NBA lige, pričamo o tome naravno. U profil tih košarkaša ja mislim da apsolutno spada Spencer Dinwiddie i Monte Morris. Da su to igrači koji vrlo lako i brzo mogu da se uklope. E sad, pitanje je, Spencer Dinwiddie jeste poznat kao jedan solidan defanzivac. Nije ono elitni top defanzivac, ne znam nije šta, solidan defanzivac koji može da pokrpi stvari na terenu na NBA nivou. Sa te strane mislim da u Euroligi može da bude još i bolje, ako ćete pravo da vam kažem. Vrlo dobar profilisan igrač u poslednjih par godina, za koga ne znam kako je izgubio mesto u NBA ligi, znači to mi je prosto ono fascinantno. I Monte Morris koji možda nema taj nivo odbrane, ali generalno može da odredi posao na terenu, nije toliko problematičan. Tu postoji Cameron Payne, ali on nije toliko dobar u individualnim nekim kreacijama. I naravno taj Jared Butler koji onako, mislim da će on na kraju otići u taj Olympiakos koji se spominje, ali opet govori se o sjajnom playmakeru, sjajnom igraču koji vrlo dobro vidi teren, sjajno razigrava saigrače, ima osjećaj da šutne, ali u nekim, ako govorimo neke mane, možda izostanak nekog elitnog atleticizma, elitne eksplozivnosti, nešto što je možda razlog zašto nije ostao u NBA ligi, gde se vidi kako ti protivnici u NBA odskaču u odnosu na njega i mislim da je to jedan od razloga. To je ono što se tiče tih nekih, relativno realnih opcija koje su ovako interesantne, ali opet opcije koje su sigurne. Ja tu ne bih probao sa nekim random imenima, ne bih tu ubacivao nekog igrača koji je tek došao sa drafta pa je, otpao iz nekog tima i tako dalje. Ne bih se bavio takvim igračima, to je previše rizično u ovom trenutku. Zvezdi je potreban jedan vrhunski košarkaš koji može da donese i zna da donese na terenu, a ne neki prospekt, neka proba ili ne znam ti ni ja šta. To je bio Carter, koji sad neće biti tu. Ako se dovodi jedan takav, potrebno je da se dovede bar jedan, ako ne i dvojica na poziciji beka, onda takav mora se dovede kao druga opcija. Mada opet kažem, tu je sad pitanje da li ima smisla dovoditi, šta ćemo onda kad se vrate ostali igrači iz povrede i tako dalje, kako onda sastaviti tim, onda imaš tim od 25 igrača, bukvalno i šta da radiš. Tako da ne znam. Ovo su neke opcije koje su meni realne, koji se meni generalno sviđaju i za koje mislim da imaju smisla. Mi sad tu možemo da spominjemo i opcije, taj Malachi Flynn iz Eurokupa. Možemo da spominjemo Trenta Frazera iz VTB. Možemo da spominjemo, Drezgića, Fats Russella, nekog iz Admiral Bet ABA lige. Možemo da se hvatamo za milion različitih igrača, ali mislim da su ovo igrači, ovo je profil igrača i kvalitet, taj nivo, elitni nivo, koji oni na nekom košarkaškom polju mogu da donesu upravo ovi momci koji su katovani iz NBA lige.
bilo bi dobro da imaju želju da dođu u Euroligu, mislim da se tu onako prilično otvorio put svim igračima koji žele iz Amerike da dođu u Evropu i pokazalo se zapravo da itekako ima smisla, da mnogo više ima smisla da dođu ovde i igraju za maltene, ako ne iste, onda bar slične pare, nego da budu tamo, greju u klupu i budu ono levo smetalo, nadajući se kao neki jadnici da će dobiti možda minut nekog garbage time-a, čisto da imaju da se dokažu. Mislim, to suludo mi je, iskreno vam kažem. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Šta vi mislite o svemu, pišite dole u sekciji za komentare. Ako imate neke igrače koje ste vi primetili, koje ja nisam spomenuo, kažem, pišite dole. Nemojte zaboravite da ostavite like, prijavite se na Admiral Bet YouTube kanal, lupite zvonce, stižu obaveštenja, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!